Heute Seme, wir sind wieder dabei der lustigste Quiz auf der ganzen Welt. Bist war Jujutsu-Fan? Versucht Silhouette zu kennen. Bevor wir anfangen, vergiss nicht zu abonnieren und zu liken. Yui Itadori. Megumi Fushiguro. Nobara Kugisaki. Satoru Gojo. Ryomen Sukuna. Kento Nanami. Maki Zenin. Toge Inumaki. Panda. Utahime Iori. Yoshinobu Gakuganyi. Aoi Todo. Maizenin. Kazumi Miwa. Noritoshi Kamo. Arata Nitta. Kokichi Mota. Ultimate Mechamaru. Yuta Okotsu. Rika Orimoto. Miguel. Masami Shiyaga. Kinyi Hakari. Kirara Hoshi. Atsuya Kusakabe. Mahito.